Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Peke niko najitupa mie peke. Mfite umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu. Ikiganiro cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku bisabwa kugira ngo umuntu uwo ari we wese ubishaka ubyifuza akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibi birareba abagore n'urubyiruko ahanini usanga biganje mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Muri bwumve rero ibyo abashaka gukora ubwo bucuruzi cyangwa ababukora bagomba kwitwararika kugira ngo bakore ubucuruzi bwemewe n'amategeko. Murumva ariko kandi andi mabwiriza yiyongereyeho muri iki gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabonetsemo icyorezo cya Ebola. Muri kumwe na Solange Hanone. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu gutangira iki kiganiro tugiye guha ijambo abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rusizi. Baratubwira mu bihe bisanzwe ibyo basabwa kugira ngo bakore ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ariko kandi ntibabura no gukomoza ku bindi byiyongereyeho muri iki gihe mu gihugu cy'abaturanyi havugwa icyorezo cya Ebola. Murakoze. Nitwa Nyirangendahimana Rusi, ndi umucuruzi wambukiranya umupaka. Kumva amategeko ikindi byaduhinduriye byatumye tunyura mu nzira zemewe. Urugero nkanjye nanyuraga mu nzira za Panya, ariko maze kumva amategeko anyemerera kunyura mu mupaka byatumye nitinyuka nkajya nyura mu mupaka kazana amamisange nkayasorera nta mbogamizi n'indinda uruhombo. Hari ikindi twebwe ngiye nitwa Mukamahoro Christina, twebwe twatinyaga umupaka tugira ngo badusoreshe amafaranga menshi, muri make twaritinyaga. Ariko tukimara gukurikiza amategeko Mupaka shamba tukimara kuduhugura twayobotse umupaka. Mu kuyoboka umupaka twasanze twarahombye ibintu byinshi kuko twacishaga imikeke yacu mu mazi niyo ncuruza tukanyuza mu mazi ikarohama igashika ibice tugahomba. Ariko tukimara kumva ayo mategeko tukanyura mu mupaka ubu turunguka nta n'icyo bibazo bitwaye, ahubwo twasaze twarahombye. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Tugiye guha ijambo Yvonne Nyiramugwaneza, akaba ari umukozi wa International Alert mu mushinga wo guteza imbere ubutabera mu karere k'ibiyaga bigari, umushinga ukorana bya hafi na Mupaka shamba letu. Agiye kutubwira ibyo amategeko ateganya abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bakwiye kumenya kugira ngo bakore ubucuruzi binyuze mu mucyo. Cyane cyane abaturage bashishikarizwa biciye mu bukangurambaga kwiyubahizwa ry'itegeko nimero 57/2018 ryo ku wa 13 ukwezi kwa 8/2018 ryerekeye abinjira n'abasohoka. Ubwo twagira ngo muhitemo natubwira ayo mategeko mwatubwiraga nubwo tudafite umwanya wo kuyasubiramo, ariko nk'ibibazo mukunda kubona nko mu mipaka bisa naho bitubahiriza ayo mategeko cyangwa byaviyoye ni nk'ibihe. Ngira ngo wenda nabivuga mu buryo butatu. Kugira ngo umuntu yambuke umupaka agomba kuba afite ibyangombwa bimwemerera kwambuka umupaka, kandi ibyangombwa byahawe byatanzwe n'ubuyobozi bifite ububasha, ndetse ibyo byangombwa bikaba bifite agaciro. Ku icyangombwa kigomba kuba gifite validité niba ari y'amezi 3 niba ari y'imyaka 5. Umuturage wambuka umupaka agomba kuba afite icyangombwa kimuranga. Iyo rero atagikoresheje icyo gihe aba yambutse umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi icyo gihe ntaca ku mupaka uteganywa n'amategeko akenshi baca mu nzira zitemewe.
ikindi umuturage wambukiranya imipaka ashobora gukora kinyuranyije n'amategeko ni gukora ubucuruzi butemewe. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka buremewe ku baturage bafite ibyangombwa bubahirije ibisabwa, ariko nanone hari bitemewe gucuruza ibiyobyabwenge. Urabizi ko amategeko y'u Rwanda bihana. Rero umuturage wabikoze arabikora, icyo ni kimwe, kandi nanone akanabikora akabicisha mu nzira zitemewe. Urumva abakozi ibyaha bibiri, hariho icyo gukora ubucuruzi butemewe n'amategeko ndetse no guca mu nzira zitemewe n'amategeko. Ngira ngo ikindi cya gatatu, abaturage cyangwa se abacuruzi bambukiranya imipaka bashobora gukora n'uburyo bwo gukwepa imisoro, kuko umuturage agomba gusora, agasora nk'uko itegeko ribiteganya. Rero iyo yakwebye kwishyura umusoro, icyo gihe aba ahombye igihugu ndetse abadindiza n'iterambere ry'igihugu. Ibyo ni bimwe mu byaha bigaragara ku baturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bashobora gukora. Icyo gihe rero bakagirana ibibazo n'amategeko, gukurikiranwa bagahana. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo mu karere ka Rubavu barakomeza bavuga ibindi basabwa muri iki gihe akarere kabonetsemo icyorezo cya Ebola. Baratubwira amabwiriza yandi mashya bamenyeshejwe yo kwitwararika kugira ngo icyo cyorezo kitinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ni ukubahiriza gahunda za guverinoma, tugakaraba, tugakora isuku bihagije, tukirinda kujya aho tutemerewe, kubera ko twambutse mu nzira za panya ni mbi cyane, twaba dukoze icyaha byaba bitumye tugarura cya cyorezo. Tugomba kubahiriza amasaha, uko badutegeka amasaha, twubahiriza gahunda za leta. Yego, abanyamuryango bagomba kugenda hano muri koperative yacu, twebwe twemeje n'abanyamuryango 2 bambuka umupaka bajyanye ibicuruzwa byacu muri Kongo. Ariko niyo abakongomani bandi baduhamagaye ku ruhande, hari burese agifite umukiriya w'umukongomani, yamuhamagaye arohereza, tushyira mu kirifani bikagenda. amasaha 3 niyo bemerewe kumara. Yego, nta yandi mabwiriza. Tuvuye hano ngatwise ku mupaka, Yego, tukaraba intoki, noneho twagera twagaruka nabwo twagera mu Rwanda nabwo twongera tugakaraba intoki. Ni ikiganiro Umupaka Shambalet, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu karere ka Rubavu naho twaganiriye n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko. Batubwira ko nyuma y'amahugurwa babonye ku mikoreshereze y'imipaka binyuze mu mushinga Umupaka Shambalet bamenye uburenganzira bwabo. Kugeza ubu bavuga ko hari uburenganzira batari bazi ko bafite ndetse bakanahohoterwa, ariko aho bahuguriwe ibyo byaragabanyutse. Nitwa Uwamariya Liliane, nkora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka, ncuruza imboga n'imbuto. Uburenganzira bwacu tuzi nuko buno ntawapfa kuguhohotera. Ubu ngubu mu mupaka tuba tuzi inzego ugiziriyemo ikibazo, hari uwaguhohoteye, ko hari aho wajya kubaza. Ibyo byose tubikesha Umupaka Shambalet. Ni ayahe mabwiriza cyangwa se niyihe myitwarire igomba kubaranga mbere yo kwambukiranya umupaka muri ibi bihe? Muri ibi bihe ho ntabwo turi kwambuka benshi, kuko niba ari muri koperative hari kujyayo ubaye ugomba gucuruza, ubundi tukamwoherereza ibicuruzwa wagacuruza, akatazatuzanira nyine akatwoherereza amafaranga yacuruje, tukongera tukarangura tukamwoherereza ibindi. Naho mu bihe bisanzwe nk'abacuruzi bambukiranya umupaka ni ibiki mugomba kubahiriza? Mu bihe bisanzwe ibintu tugomba kubahiriza ni uko ugomba kuba ufite urwandiko rukwemerera kwambuka umupaka udaciye panya, ukaba ufite resepasi cyangwa sepejeri. Ku bijyanye n'ibicuruzwa dutwaye, twe tugenda mu rwego rwa koperative, tuba dufite icyangombwa cya koperative, na hari ababa batuzi ko turi koperative. Fagitire za IBM tuba tuzifite, iyo turanguye hariya baraduhereza fagitire, ntabwo twakwambuka tutakije fagitire za IBM, tuba tuzifite. Nitwa Ugiriwabo Saverine, mpagarariye koperative Kuwagugi. Koperative yacu icuruza ubukorikori, ikadoda n'imyenda, ishyira amadezayi. Naye mabwiriza mukwiye gukurikiza mbere y'uko mukora ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri ibi bihe? Icyambere ni ukubanza kwirinda Ebola, tunarinda n'abandi, twirinda gukora ingendo zitateganyijwe, twirinda no gusuhuzanya, tugira isuku. Yego, ikindi cya kabiri ni ukwambuka umupaka ufite ibyangombwa byose biranga umuntu w'umucuruzi. Umuntu w'umucuruzi agomba kuba afite ibintu bifite ubuziranenge.
Ni ikiganiro Umupaka Shambalet mukomeje gukurikira. Tugannye noneho ku mupaka wa Kanyaruho, aho ni mu karere ka Nyaruguru. Nubwo abakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka batacyambuka ngo bajye mu gihugu cy'abaturanyi, uyu munsi barakorera ku gice cy'u Rwanda, ariko nabo bahuguriwe ibyo bagomba kwitwararika kugira ngo bakore ubucuruzi buciye mu mucyo. Barakomoza ariko no ku bindi basabwa muri iki gihe. Mu karere humvikanye icyorezo cya Ebola mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Nitwa Mukamuhirwa Feburoniya. Mu by'ukuri baraje barabanza baraduhugura, batwigisha ukuntu bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka bagomba gukora, ko ari ugushaka icyangombwa ukagenda neza, tukirinda inzira za panya. Twacaga mu nzira za panya tukahahurira n'ibibazo bataraduhugura, bakatwambura. Abadamu buriya duhohoterwa kenshi, duhura n'ihohoterwa ryinshi, ariko aho baduhuguriye batwigisha ko tugomba guca mu nzira ziboneye, tukajya duca imbere y'ibiro bakaduterera kashi, tukagenda i Burundi tukarangura, ubwo tukagaruka tukajya dukomeza ubucuruzi bwacu mu masoko y'imbere. Ubu ngubu ibintu byanjye mbibuze, namenya inzira nanyuramo zo kubaza aho ngomba guca, bakabona ibintu byanjye bikagaragara. Ariko mbere ntabyo twari tuzi, barakwambura ukagenda uko. Twebwe n'ubusanzwe twari dusanzwe tutambukiranya imipaka ubucuruzi bwacu, kubera hasanzwe hafunze. Ubucuruzi bwacu tubukorera mu gihugu imbere aho dutuye mu Rwanda, ariko tukagerageza kubahiriza gahunda duhabwa na leta mu buryo bwo kwirinda Ebola, dukaraba intoki, twirinda no gukoranaho kuko byanduza. Nibyo ngamba twafashe. Ukurikiza amabwiriza, niba ari gukaraba intoki nanga se niba bakibufunze, ukirinda kuko nko kuba waca ku ruhande nk'uko imbere byari bimeze. Kandi nanone kuva imipaka igifunze baratubwira bati nidufungura nibwo muzakomeza ubuhahirane. Ni ikiganiro Umupaka Shambalet, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mu gihe tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka duhe ijambo umuyobozi w'akarere ka Rubavu, Bwana Murindwa Prosper, yongere yibutse abadukurikiye ibindi bisabwa muri iki gihe mu karere havugwa icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigamije gukumira iki cyorezo kugira ngo cye kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Cyambere nuko mu gihugu cy'abaturanyi hagaragaye iriya ndwara ya Ebola, kandi n'ubu iracyariyo. Rero abacuruzi bacu bajyayo bagomba kugenda bitwararitse, birinda kandi bakirinda gukora ingendo zitari ngombwa. Ni muri urwo rwego aho bishoboka ko bahagararirwa n'abacuruzi bake bakabatwarira ibicuruzwa, bakabazanira amafaranga. Nibyo duha agaciro cyane kuko n'ubundi ubucuruzi buba bwakozwe, abantu bagiyeyo ari abangombwa gusa, kuko hari n'abantu bajyayo badafite n'impamvu ikomeye yabatwayeyo. Icya kabiri ni ukunyura mu mipaka yemewe. Iyo umuntu yanyuze mu mupaka wemewe agirwa inama, ubuyobozi buramwakira bukamubwira ibyo yitwararikaho, bukanamupima, bukanamenya uko ahagaze. Icyo gihe rero niyo mpamvu abanyura mu mupaka tubasaba kubahiriza amabwiriza bahabwa, harimo kubafatira ibipimo by'umuriro, gukaraba intoki, ibiganza n'ibindi. Hanyuma ubundi tugasaba n'iyo bagiye muri Kongo gukomeza kwitwararika. Si ngombwa gusuhuzanya, si ngombwa, kuko kiriya cyorezo, iriya ndwara yandurira mu matembabuzi. Ndumva ibyo bihagije. Abari bateze amatwi ikiganiro Umupaka Shambalet cy'umunsi naha tugisoreje. Turabashimira mwese abakigizemo uruhare. Abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, mwagize uruhare muri iki kiganiro. Ndashimira kandi Yvonne Nyiramugwaneza, umukozi wa International Alert, nawe waduhaye ibisobanuro by'amategeko asabwa abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nshimira na Meya w'akarere ka Rubavu Prosper Murindwa wagarutse ku yandi mabwiriza yiyongereyeho ajyanye no kurwanya icyorezo cya Ebola. Ndashimira kandi Jasmine Duhirwe, Christine Cyayisenga na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Njye na Solange ya none naho ubutaha. Mupaka Shambalet.